Bueno, hasingo gea, irutze baldin zaizue, egun on denoi, eskerrik asko, etortzeagatik, bai hemen zuzenen zaudenoi eta baita ere streaming bidez jarraitzen gaituzuen guztioi. Hemen nire eskubitara Irun Ilarza daukagu, Ogasuneko zuzendaria, eta nire ezkerretara Yolanda Dominguez, zerga kudeaketako zuzendari orde nagusia. Dakizuen bezala, errenta eta ondare zergaren inguruko 2008ko kanpainan emaitzak ematera gatozkizue. Nik sarreratxo bat egingo dut, hausnarketa orokorra nola joan den kanpaina, ondoren hitza Irunek hartuko du, eta Irunek xehetasun gehiago emango ditu datuen inguruan bai errentan kanpainarekiko eta bai ondarean zergarekiko, eta gero Jolandak baita ere hitz egingo du zerbitzu karten inguruan, eta bukaeran hausnarketarako eta konklusio bezala nik hartuko dut hitza berriro. Kanpaina nola joan den, bi gai o bi arlo aztertuko genituzke alde batetik, kuantitatiboki kontestua zein izan den ikusita datuak oso onak izan direla, eta kualitatiboki berreskuratu dugula, naiz eta oraindik ere pandemiaren oihartzunak egunerokotasunean egon, 2019ko kanpainaren normaltasuna berreskuratu dugula esan genezake. Emaitzen inguruan, deno dakigu, lehengo urtean munduko osasun agintariek martxoaren 13an pandemiatzat COVID-19 esan zutenetik oso ezoiko egoera bizi izan genuen lehengo urtean, eta horren ondorioz neurri desberdinak hartu behar izan genituen lurralde eta erakunde desberdinetan. Deno dakizue, urtean zehar, salmentak Gipuzkoan 10% jaitsi zirela eta langabezi tasa 2019tikan 7,3tikan 9,4,4era ilozela urtebete batean bakarrik, eta datu horien artean logikoki kanpon geratzen dira erteetan zeuden 11.600 pertsona inguru. Beraz, 9,4,4ko Eustatek ematen duen langabezi tasa hori Gipuzkoarako handiagoa izan ziteken, eta orain hurrengo hilabetetan ikusiko dugu benetan non geratzen den langabezi tasa hori. Guzti hori kontutan hartuta, denok dakizuenez, aurreko 2019ko errenta kanpaina lehenengo aldiz historian emaitza positibo batekin amaitu genuen, 20,2 milioi euroko emaitza positiboa. Eta aurtengoa, hau da 2020ko errenta kanpaina aurten burutu dena, baita ere 5,3 milioi euroko saldo positibo batekin amaitu da. Beraz, aurtengo errenta kanpaina, lehengo urtekoa, 2020koa, aurten egin dena, esan dezakegu izan dela, Gipuzkoan historian izan den bigarren emaitzik onena, esan dugun bezala kontutan edukita, krisi lazgarri baten barrenean egindako kanpaina izan baldin bada ere. Hori, pertsona fizikoen errentaren gaineko zergari dagokionean. Ondarearen zergara begiratuko bagenu, eta xehetasun gehiago Irunek emango bizkizue geroxeago, antzeko zerbait gertatzen zaigu. Aurreko urtean 67 milioi euroko bilketa izan zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta aurten 75,9 milioi euroko bilketa. 1,1 milioi euroko jaitsiera, ikusita zein izan den kontestua, emaitza ona izan dela esan genezake. Beraz, datu kuantitatiboak kontutan edukiko bagenitu, gure ondoria izango litzateke emaitza onak izan direla Gipuzkoan. Arlo kualitatibora pasatzen baldin bagara, denok gogoratuko duzue, aurreko urteko kanpaina egoera ezoiko batean burutu zela, eta bi ezaugarri nagusi izan zituela. Alde batetik, errenta eta ondare kanpainak luzatu egin ziren, eta ekainaren amaieran amaitu beharrean, uztailaren amaieran amaitu ziren, eta bigarrena izan zen, COVID-19aren ondorioz, mekanizatu ezin izan genuen apirilen iriki, baizik eta maiatzak 13an iriki genuen, beranduxeago, eta horiek izan ziren bi arlo edo ezaugarri nagusienak aurreko urteko kanpainarekiko. Aurten, hasieran esan dugun bezala, normaltasunera itzulita, orain dela 2 urteko kanpainaren eskema berdina jarraitu dugu.
baliabide ikuspuntutik 200 langile eduki ditugu zerbitzu orokorretan eta bulegoetan. Dakizunez, 9 herritan 11 bulego eduki ditugu mekanizatua eta arreta egiteko gure herritarrei, eta datuak Irunek azalduko dizkizuete, eta bulegoetan 120 pertsona propio eduki ditugu gure langileak arreta emateko gure herritarrei. Argi dago, gure helburua hasieratik esan dugu, kanpaina hasi baino lehen ere bai, teknologian apustu nabarmena egiten ari gara azkenengo urteetan, ez da urte bakarrik, azkenengo 5 urteetan gure aurrekontuko zatirik handiena arlo teknologikora dijoa, eta gure helburua da teknologia ikuspuntutik punta-puntan egoten saiatzea. Naiz eta txikiak izan ahalbidetu herritar guztiei telematikoki aurkezteko aukera ehuneko biztanleei, hori alaxe da. Baina, erakunde publiko bat garen heinean, baita ere, badaude herritarrak aurrez aurreko arreta edo arreta telefonikoa baloratzen dutenak, bulegoetara joan eta gure teknikariei aurrez aurre galdetu dauzkaten iradokizunak, eta zentzu hortan ere esparru horri zaindu behar dugu eta baita ere baliabideak jarri behar ditugu arlo horretan. Beraz, nik egin nahiko nukena amaitzeko nire sarrera honekin, da alde batetik etxeko langileak eskertu egin duten lanagatik, normaltasunen lan egiteko aukera eta benetan burutu degulako kanpaina oso on bat, eta nola ez herritar guztiei, eta baita ere jarduera ekonomikoa eta enpresei, izan ere beraiek ahalbidetzen bai dute zergabilketa hau posible izatea eta horren ondorioz dugun ongizate maila mantentzea. Gaur egun, nik uste, pandemiaren ondorioz gero eta gehiago baloratzen ditugun zerbitzu horiek. Beraz, kanpaina honen arrakasta, esan genezake, Gipuzkoa osoaren arrakasta dela. Nire partetik, iruditzen bazimena zaizue, orain Irunek hartuko du hitza eta datu zehatzagoak emango dizkizue. Irune? Eskerrik asko, Jokin. Dakizuenez, kanpaina amaitu eta hurrengo egunean Bergaran egin genuen behin-behineko balorazioa. Gaur, epezkanpo aurkeztu egin duren aitorpenak baita kontutan hartuta, ikusiko dezute pizka bat zifra zertxo baitigo egin dela. Esan dezakegu oroar, iaia 2019ko kanpainaren aitorpen zifra berdindu egin degula. Modalitatea erreparatuta kontutan hartu behar da 2020 urtean 2019ko errenta kanpaina ezoiko baldintzetan egin zela eta alabeharrez izan zela inoizko telematikoena. Orain, egoera ja normalizatuta, ikusten dugu aurretik ikusten genituen joerak nolabait egonkortzen ari direla. Bide telematikoak igotzen ari dira eta presentziala jaisten ari da. Erronka bat zen guretzat aurreko urtean bide telematikoek jaso egin zuten bultzadari eustea. Eta uste dugu alde handi batean lortu egin degula. Interneten bidez, 1.012 aitorpenak aurkeztu egin dira bide honetatik, 1.000 aitorpenen langa gaindituz, hau da 2019ko kanpaina baino 6.000 aitorpen gutxiago, baina 2018ko kanpaina baina 6.300 gehiago. Onartutako proposamenetan jaitsiera txiki bat nabarmendu dugu aurreko kanpaina baina 3.800 gutxiago. Mekanizatuan, Jokinek esan duen bezala, bulegoak normaltasunez funtzionatu dute, aurreko kanpainan ez bezala eta ondorioz kopurua igo da. Baina kanpaina normal batekin konparatzen balin badegu, ikusten dugu beherako joera mantentzen dela. Hau da, aurreko kanpainan baina 9.356 aitorpen gehiago aurkeztu dira bide honetatik, baina 2018ko kanpainan baino 14.000 aitorpen gutxiago izan dira. Emaitzen arabera, 255.158 aitorpen itzultzera izan dira, guztien 66,5 eta 268 milioi euro itzuli egin ditu ogasunak. Bataz beste, hau da, 1.050 euro itzuli egin dira. Gainerako 128.962 aitorpenak ogasunari ordaintzera izan dira, 273,3 milioi guztira. Aitorpen guztian 133,5 izan dira.
bataz beste 2.128 ordaindu dizkiete zergadun hauek ogasunari. Aurreko urtean egin genuen kanpainarekin konparatuta, itzultzerako aitorpenak murriztu egin dira, eta ordaintzerakoak igo. Baina esan dezakegu baita, bataz beste ordaindu beharrekoa murriztu egin dela. Azkenik, kanpainaren saldoari dagokionez, Jokinek esan duen bezala, pasaden urteko kanpaina inoizko onena izan zen. Lehen aldiz, itzule baino baliabide gehiago jaso egin genituelako ogasunean. Aurten, naiz eta pasaden urteko zifrak ez hobetu, bide berdinetik jarraituko dugula esan dezakegu. Ondarearen gaineko zergan, emaitza oso ona lortu dugula esan dezakegu baita. Ez da 2019ko kanpainako emaitza hobetu, baina oso gertu gelditu gera. Guztira, 65,1 milioi euro jaso ditugu, aurreko urteko kanpainan baina 1,1 milioi euro gutxiago. Aitorpen kopurua igo da, baina bataz beste ordaindu dena jaitsi egin da. Eta hemen ere, errenta kanpainan bezala, kontutan hartua 2020 urtea oso urte latza izan dela arlo ekonomikoan, esan dezakegu emaitza oso ona izan dela. Eta orain, Jolandari emango diot hitza, Jolanda jarraitzeko. Jolanda? Eskerrik asko, Irune. Bueno, diputatuak eta zuzendariak aurreratu duten bezala, aurten egin dugun kanpaina ez da aurreko urtekoa bezain ezoikoa izan, baina pandemia garaian jarraitzen degula berriro ere. Eta berriro ere, taldearen ikuspegitik emaitza oso ona izan dela nabarmendu behar dugu. Datuek hala adierazten dute. 59.012 telefono dei jaso ditugu kanpainan, inoizko zifrarik altuena, eta hauetatik 429 bakarrik galdu dira. Hau da, dei guztien 0,73. Bidali genitun 458.334 autolikidazio proposamenetatik 86,3 onartu dira, eta itzulketak egiterako garaian, bizkorri bilegeala uste dugu, mekanizatuan 1,23 egun, proposamenetan 1,19 egun, eta interneten bidez jasotakoak 89,2 10 egunen azpitik. Baita ere, nabarmendu behar dugu, kanpainan zehar 16 kexa edo iradokizunak aurkeztu direla, eta hauek 1,1 egunetan erantzun direla. Beraz, beste behineren, zorionak lantalde guztiari eta eskerrik asko egin duten lanagatik, eta eskerrik asko baita ere herritarrei kanpaina guztian zehar erakutsi duten jarrera onagatik. Eskerrik asko, Jolanda, eskerrik asko, Irune. Aipatu dugun bezala, kanpaina ondo joan da, kuantitatiboki eta kualitatiboki normaltasunez. Beraz, gure partez oso irakurketa positiboa egiten dugu kanpaina honen inguruan. Ardatz nagusi bezala teknologia, baina ahaztu gabe herritarrek aurrez aurreko arreta baloratzen dutela, eta beti ere kalitatezko zerbitzua eskaintzeko helburu horrekin. Si os parece, haré una pequeña introducción, una pequeña valoración en castellano. Como decía al principio, tenemos un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo de la campaña de la renta. Respecto al análisis cuantitativo, lo que podemos decir es que el contexto económico en el que se ha producido, o los resultados cuyo origen tienen, es en el ejercicio 2020, en el que hemos tenido una crisis muy severa. Quisiera recordar un par de datos. Las ventas en Guipúzcoa bajaron un 10,1% en el ejercicio 2020 y la tasa de paro aumentó del 7,3 al 9,4%. Y tal y como he mencionado en euskera, este porcentaje no refleja las más de 12.000 personas que se encontraban en diferentes ERTEs en el territorio. Por lo tanto, estos datos dejan a la luz cuál ha sido el impacto que ha tenido la crisis en el ejercicio 2020. A pesar del contexto en el que se ha producido esta evolución, es verdad que las diferentes instituciones han adoptado medidas para paliar y mitigar el impacto que la crisis pudiera ejercer en la actividad económica. Y esos datos, cuantitativamente, entendemos que serán reflejados en la campaña de la renta que acabamos de finalizar. Respecto al ejercicio precedente,
que fue el ejercicio en el que por primera vez tuvimos un saldo positivo de 20,2 millones de euros. Bueno, pues este ejercicio, por segunda vez en la historia, también tenemos un saldo positivo de 5,3 millones de euros, lo que supone una bajada de alrededor de 15 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Y algo similar sucede respecto al impuesto de patrimonio, en un contexto en el que también conocen todos la bolsa española, por ejemplo, bajó un 15%. Pues el impacto en el impuesto de patrimonio ha sufrido una bajada de los 67 millones de euros del ejercicio anterior a los 65,9 de este ejercicio, con una bajada de 1,1 millones de euros. Por lo tanto, bueno, pues estas cifras demuestran la capacidad de aguante que han tenido tanto el tejido económico como las personas físicas, y creo que la labor realizada por parte de todas las instituciones públicos y privados pues ha hecho que efectivamente el impacto de la crisis todavía no haya sido tan dramático. Por lo tanto, el hecho de que la recaudación de la campaña de la renta y de patrimonio haya sido positiva, creo que es muy positiva, creemos que es muy positiva para Guipúzcoa. Y respecto a la parte cualitativa, bueno, pues recordaréis que en la campaña anterior hubo dos singularidades especiales en la cual aplazamos o prorrogamos, alargamos lo que es el periodo de la campaña de renta y patrimonio un año, en vez de finalizar en junio, finalizaba en julio. Y el segundo elemento que tuvimos que adoptar fue el inicio de la renta mecanizada. En abril no se podía realizar por cuestiones obvias y se procedió a la apertura de nuestras oficinas el 13 de mayo del 2020. Este año, bueno, pues podemos decir que la campaña de la renta, en términos cualitativos, se ha producido de una manera similar a la del ejercicio 2019. Hemos mantenido el mismo esquema, han participado más o menos 200 personas en lo que es la campaña de renta, 120 en las oficinas, personal propio, especializado, que formamos todos los años, en nuestra red de 11 oficinas, en 9 municipios, y efectivamente, bueno, pues la normalidad es la noticia en esta campaña de la renta. Sí quisiera, antes de finalizar, agradecer, bueno, pues en primer lugar a todos los empleados, a todo el equipo humano que formamos en el Departamento de Hacienda y Finanzas, que han dado este servicio, un servicio de calidad en el que, bueno, pues efectivamente nuestro propósito es dar el mejor servicio posible a toda la ciudadanía y, obviamente, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas aquellas actividades económicas y ámbitos empresariales que efectivamente, entre todos, pero principalmente ellos son los principales actores, bueno, pues ha hecho que los datos de esta campaña de renta pues sean sumamente positivos. Por lo tanto, satisfacción, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Horrenbestez, hau da esan nahi genizuena, galderen txanda, zuen esanetara gauzkazue. Bai. Baloraketak, dakizuen bezala, ostegunen daukagu Euskal Finantza Kontseilua, eta hor onartuko da egin den aurreakordio hori, eta baloraketak kontseilua ondoren egingo ditugu, baina bai aurretu dezakegu, bueno, hiru maila instituzionak gure partetik behintzat gustura gaudela hartutako akordioarekin, baina esan dudan bezala baloraketa sakonagoak egingo ditugu ostegunean, ospatu behin kontseilua ospatu eta gero. Perfecto. Respecto a la nueva ley de aportaciones, al acuerdo que se ha adoptado la semana pasada, transmitiros que las valoraciones específicas las realizaremos en el Consejo de Finanzas con posterioridad a su celebración el jueves. No obstante, bueno, por nuestra parte, el acuerdo que se ha adoptado entre los tres niveles institucionales, mostramos nuestra satisfacción por el acuerdo que se ha adoptado. Más allá de la campaña de la renta, ¿cómo valoran ustedes que tienen todos los datos día a día la recuperación? Es decir,
constatamos que los datos de patrimonio y renta nos sirven para decir que el Guipúzcoa ha resistido. ¿Cómo estamos a día de hoy? La valoración general es que la recuperación se está produciendo de una manera muy intensa, pero hay que esperar unos meses más. Es decir, la recaudación a finales de mayo mostraba un crecimiento muy significativo, pero no tenemos que olvidar que esa recaudación se compara con un ejercicio en el que hubo determinadas medidas que se adoptaron por parte de la Diputación de Guipúzcoa que hacen que en un entorno normalizado no tengamos un dato fiable, ¿vale? Recuerdo el mes de abril del 2020 en el que tomamos unas medidas que tuvieron un impacto de 330 millones de euros que hizo que la recaudación en el propio mes de abril bajara un 99% respecto al ejercicio anterior. Por lo tanto, la campaña de renta es positiva, ahora tenemos la campaña de sociedades. Por el momento los datos son positivos, pero seríamos prudentes hasta el mes de septiembre-octubre, porque es cuando realmente, el año pasado, la campaña de sociedades también se dividió en dos, grandes empresas y otros en julio, el resto de empresas en septiembre, finalizó a finales de septiembre, por lo tanto, octubre es el mes adecuado para ver realmente cuál está siendo la evolución de la recaudación. Bueno, nuestro papel es el de suministrar la información correspondiente para que efectivamente se puedan canalizar esas ayudas, ¿no? El Gobierno vasco es el que va a captar todas las peticiones que se puedan producir por parte de las actividades económicas y nuestra labor es la de filtrar las que efectivamente puedan ser beneficiarias de esas ayudas. Es decir, el dato proviene de las administraciones tributarias. ¿Pero validan ustedes o solo captan la información y la trasladan? Nosotros remitimos la información y quien realmente hace el ejercicio de validar si una ayuda procede o no procede es el Gobierno vasco en este caso. Galdera gehiago? Bueno, eskerrik asko, gertu zareten guztioi, eta bai streaming bidez ere jarraitu dezuenoi, eta beste bat arte, bosegi.